tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Uyu munsi reka tunyarukire mu isi ya siporo. Urwego rw'ikirenga rw'ikipe ya Rayon Sport ruhagarariwe na Muvunyi Paul rwatumijeho inteko rusange y'ikipe muri Kanama. Gusa perezida w'umuryango Twagirayezu Tade asubiza ko nta mwanya uhari bityo ko yashyirwa muri Nzeri 2025. Hagati aho ngaho tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ikaze mu isi y'imikino. Kuwa kabiri w'iki cyumweru tariki ya 29 Nyakanga 2025 nibwo uru rwego rw'ikirenga rwari rwanditse ibaruwa itegura iyi nama y'inteko rusange. Muri iyi baruwa bandikiye perezida w'umuryango bamubwira ko bashingiye ku mategeko shingiro y'umuryango Association Rayon Sport mu ngingo yayo ya 14 bamwandikiye bamwibutsa gutegura inyandiko zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange iteganyijwe kuba kwa 24 Kanama 2025. Muri izo nyandiko harimo raporo y'ibikorwa n'iy'umutungo w'umwaka wa 2024-2025, gahunda y'ibikorwa by'ingengo y'imari by'umwaka wa 2025-2026, raporo y'ubugenzuzi ya 2024-2025 na raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane ya 2024-2025. Iyi baruwa yashyizweho umukono na perezida w'urwego rw'ikirenga Muvunyi Paul n'umunyamabanga Murenzi Abdallah. Aba bagabo bombi bavuze ko kugira ngo bibafashe gutegura neza inama y'inteko rusange, abagize komite nyobozi basabwa kuba bagejeje izo nyandiko ku bunyamabanga bw'inama y'ubutegetsi bitarenze tariki ya 19 z'ukwa 8 2025, cyane ko izo nyandiko hashize iminsi zisabwe gutegurwa. Nyuma y'iyi baruwa, perezida w'umuryango wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yagaragaje impamvu zishobora gutuma iyi nama y'inteko rusange itaba. Impamvu ya mbere ni ya gahunda ya Rayon Week na Rayon Day, aho yagaragaje ko bafite umukino wa gicuti mpuzamahanga uzakinamo ikipe ya Yanga. Impamvu ya kabiri ni umukino wa gicuti mpuzamahanga aho yavuze ko bazakina na Azam FC na Vipers SC hagati ya 19 na 26 Kanama, ndetse ikazasaba imyiteguro yihariye no kwakira neza aba bashyitsi. Impamvu ya gatatu ni ijyanye no kuvugurura amategeko nk'uko komite yabisabwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Ati dushingiye ku ibaruwa ya RGB yo kuwa 19 Kamena 2025 yasabye ko hategurwa amavugurura y'amategeko shingiro ya Rayon Sport Association. Ibi bisaba ibiganiro rusange n'abanyamuryango mbere y'uko bigezwa mu nteko rusange. Igihe gito dusigaranye nticyatwemerera gutegura ibi biganiro neza ngo habeho n'ubwitabire bunoze. Twagirayezu Tade yavuze ko kubera ko izo mpamvu inteko rusange isanzwe yari iteganyijwe kuba kuwa 24 Kanama 2025 yimurirwa mu kwezi kwa Nzeri kwa 2025 ku matariki bazumvikanaho, kugira ngo habeho umwanya wo gutegura izi nyandiko zose z'ingenzi, kuganira n'abanyamuryango no kuvugurura hakenewe no gutegura no kwakira inama mu buryo butunguranye kandi bufite ireme. Dukomeje n'andi makuru kandi abantu batatu barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rugaju Rigani ukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA biravugwa ko bafunzwe bakekwaho kunyereza amafaranga ya APR FC. Amakuru aravuga ko Rugaju Rigani yatawe muri yombi hamwe na Kalisa Georgine wahoze ashinzwe umutungo muri APR FC, kimwe na Mugisha Frank uzwi nka Jangwani usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APR FC. Uko ari batatu batawe muri yombi ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 30 Nyakanga 2025. Aba bari mu bantu bari gukorwaho iperereza ku mafaranga ataratangazwa umubare yanyerejwe muri APR FC. Ntihamenyekana kandi uko bayanyereje. Ibitangazamakuru birimo SK FM byatangaje ko amafaranga avugwa
ari ayifashishijwe mu mukino wa CAF Champions League 2024-2025 wahuje ikipe ya APR FC na Pyramide mu Misiri muri Nzeri 2024. Rugaju ari mu banyamakuru bari baherekeje APR FC kuri uyu mukino, aho APR FC yatsinze ibitego 3-1. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa mu isi y'imikino. Tubashimiye ko mwadukurikiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Tubifurije ubuzima buzima bugira inyungu z'ibyo mwifuza n'ibyo mushaka. Mukomeze kubana natwe, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.